27 April 1994 deur Vincent Olifant. Uiteindelik vou ek die verlede toe, knyp sy vlerke tussen duim en vinger vas, tot hy veilig deur 'n gleuf in die geskiedenis glip, en anderkant wonderbaarlik vry die duif van vrede sy blou vlerke sprei. Sodat my nuutgebore stem na woorde smag, om 'n lied vir my land soos 'n vlag aan die tong te laat sweef bo die geruislose val van skanse van die vel, sodat ek vry uit die vervreemding tree, om in die oë van vergetenis en lang verlorenis uiteindelik myself te kan sien, soos iemand wat ek nooit geken het nie. Om aan hulle die hand te gee en te voel hoe vlees ontmoet. Want een lyn van bloed loop deur die eeue, loop deur die ganse geskiedenis, loop deur elke uithoek van die land, loop deur my en loop deur jou, van Genesis tot nou. President Nelson Mandela gave the people of South Africa freedom. Westphalia embraces this freedom as described in the Constitution. Freedom of association, religion, language, and opinion. Here at Westphalia, we are educated to become the future leaders of South Africa. Ek gaan nou vir ons 'n gebed van Biskop Desmond Tutu voorlees. Sluit die oë. Seën ons pragtige land, Here God, met sy wonderlike verskeidenheid van mense, uit verskillende rasse, tale en kulture. Maak ons u reënboognasie, van vreugde en hoop, van geregtigheid en versoening, van vrede en eenheid, van medelee, deernis en vergifnis. Ons bid hierdie gebed vir ware eenheid, in die kragtige naam van Jesus, ons Here. Amen. Throughout history, bells were rung when important announcements were to be made. Today, Westphalia rings a bell to celebrate the freedom of all South Africans. Sapolayo, morena boloka setšhaba sa Yesu, o fedise dintho le matshwenyego, o se boloke setšhaba sa Yesu, setšhaba sa South Africa, South Africa. Uit die blauw van ons hemel, uit die diepte van ons see, oor ons ewige gebergtes, waar die krotse antwoord gee. Sounds a call to come together, and united we shall stand. Let us live and strive for freedom in South Africa. Lina Kushik said, "Running gives freedom. When you run, you can determine your own tempo. You can choose your own course and think whatever you want. Nobody tells you what to do." Benjamin Cardozo said, "Freedom of expression is the matrix, the indispensable condition of nearly every other form of freedom." James A. Garfield said, "Next in importance to freedom and justice is popular education, without which neither freedom nor justice can be permanently maintained."
en streef ons na ideaal die eer van ons Heer. En as sy seën op ons daar is, sal ons gety floreer. Ons geleer van Westfalia, laat ons die naam uitdra. Werk waar Christus is ons leese, ons gaan die toekoms in. Kom, laat ons tydstry bemoedig, stry ons nooit nie en nooit alleen. As ons werk en streef na die hoë doel, sal die moed ons triomfeer. Deur arbeid word ons sterk en daar gebrei, ons dien ons eie volk. Kom vat mekaar se hande stewig vas, ons gaan die toekoms in. Ons geleer van Westfalia, laat ons die naam uitdra. Werk waar Christus is leese, ons gaan die toekoms in.